and aguso ehwe on Adom TV, DSTV channel 280, Go TV channel 119. Okay, live live on Facebook, YouTube, so many been so ahwebidi they akwesi insia asemi di kabre and asin and the show na yeko enra me know the komo about timamufu a sebi asoden adware yen especially yene Medina adenta said November 2018 yeah demonstration say aban me footbridge or Medina ni adentam family because car boy yem crofo akuyen aban ye we ya fere ya two footbridge na jeje mu and ye twa car kwamna na yese ye twam aka boy no and am say ma ya we say and now from Medina footbridge na 24 na age footbridge no akenten so ye ton bibia bi e wo ho from entire to fruit to incense ye tobu Medina footbridge no so meanwhile ye wala kwantana municipal assembly MC wo hon mu a wa ye hwe ha ye din e wo ho anka he and matisa aban so say kwa kosi footbridge wala pass eben force ye nye ready to enforce amount for use footbridge na first kan yale ofro la pass ye no si ye nye ready say ye be enforce amount for use footbridge na ye first kan ko yale for ko nyade o mefro nipa bibini kamia safre ya fa aba antu ye chia sebie nya no sebie bru sebie kroto adweye na tim no na eda ye na yesu o si ye n1 wie ye ka bo amanfo enka highway de ka nye footbridge wo so but because of the way ye kwan no bia ye sis ye dam na ben ye kwan ontino na sa ban force ne ye footbridges wo e kwan ne so ene wie footbridge ne na akwakosi ya tuna jeje mu and the same kwan na se twam na car ebo no e ho na ye sefa as you see la pass so first traffic light na bo nim kakra next traffic light na bo nim kakra bia ye footbridge wo no when for me say ye nya police for ye nya assembly guards e ma mu hwe sa amafo me so footbridge na ye first kan kwa da for because nya dia Ghana ni no obayisu e be ka hunu siam ye ni amre ni amfa ya mambra no anya djuma wo man Ghana e be ye din dia me se ye betumpon ese oman because obi apeso ye ni ope obi apeso ni ono akasa ne ho ebeto no eti ye footbridge o Medina de no ene say adeta de ene say was school na ne se amanfo atwa aka kwamu a eti ye nya bi wo no ene ko Sankofo etwa kwan mu anisa ade ne ye ho sa eye abro ne yepese ye di ye man no anase se bio yepese ye se ye man no ajapade kakra na e wo no there be a come say everything under the sun is about leadership and now no Barack Hussein Obama ba Ghana so mo be kan no as a Ghana needs strong institutions are sebio ye monwuram enko ye kwasi kode a ye fine kwa me kode a ye mpere so institutions are ebe ye adwuma ebe ma amambra kwa so etia na so pa adwuma ye these are the institutions are ye hia asoman ya pau MC ya wotumi bia won sa se ubetumi ahwe ma pepe ya adwuma e wo mansini mu eso de hwe e de dwerefo agi Medina footbridge akenten so la pass de ye nyusi e de etwa akwan mu saa wo share please no traffic line asia o se nya madwuma se ma ka che obi so nkofa footbridge no so se sia na ye pe ho a repese mu eto aso abedwefo atenase hwe e ba ise